Jetra je jedan od naših najbitnijih organa i zdrava jetra svakodnevno obavlja više od nekoliko stotina procesa zašto smo zdravi. Jedan od glavnih razloga zašto jetra treba biti zdrava je uklanjanje enormne količine toksina iz našega tijela. Od bolesne jetre u velikoj su opasnosti svi, posebno osobe preko 50 godina života i posebno osobe koji imaju veliku količinu loše prehrane svakodnevno i svi vi, specijalno koji pijete velike količine lijekova svaki dan, vi praktično sigurno imate bolesnu jetru. I kako se bolesna jetra pokazuje na vašim stopalima i nogama. Prije svega imat ćete suhu, ispucalu kožu, jer toksini ne mogu se razgraditi u jetri i izraze kod kožu na stopalima, uzrokujući pucanje i hrapavost. Imaćete otekline, jer bolesna masna jetra često uzrokuje zadržavanje tekućina u tijelu. Prve otekline se javljaju u stopalima, gležnjevima, nogama, a osobito navečer i nakon dugoga stajanja. Ako imate bolesnu jetru, vjerojatno ćete imati problema na nogama, specijalno ćete imati problema s kapilarima. Svi koji imate paukove mreže, ispucale kapilare na nogama, vi vjerojatno imate bolesnu jetru. Isto tako bolesna jetra uzrokuje bolove i ukočenost zglobova. Jer kad jetra ne radi ispravno, upalni procesi u tijelu mogu zahvatiti zglobove i same noge. Ono što još morate znati, u najgorim fazama bolesti imat ćete žutilo očiju i kože. Specijalno vodite računa o suhoj koži. Suha, ispucala koža, to znači da toksini izlaze iz vašega tijela kroz kožu gdje ne bi trebali. I sad se postavlja pitanje kako se liječi bolesna jetra. Dati ću vam jedan 90-dnevni protokol mojih dodataka prehrani koji se nazivaju optimalni set. Dolje ispod video zapisa imate link gdje možete kupiti specijalne dodatke prehrani tvrtke Fitline, koja je jedna od najboljih tvrtki na svijetu za proizvodnju dodataka prehrani. Koristim ih ja, preporučujem mojim pacijentima i svi vi koji želite očistiti tijelo od toksina, dati zdravu sebi jetru i generalno zdravlje, kupite nešto što se naziva optimalni set. Linkovi su dolje ispod video zapisa i sve dodatke prehrani se šalju u cijeli svijet za nekoliko dana. Sve informacije o optimalnom setu, o cijenama, kako se kupuju, imate naravno dolje ispod video zapisa. I još ću vam reći, moji dragi gledatelji, svi koji još niste, pridružite se moje Mario Lab Fitline WhatsApp grupi. Isto imate link dolje ispod video zapisa. To će jedna grupa biti koja je tek sastavljena, gdje ću odgovarati na sva vaša pitanja vezano uz zdravlje, liječenje i uz dodatke prehrani koje se nazivaju Fitline. I naravno svi čak imate mogućnost pridružiti se mome Mario Lab Fitline timu, ostvariti svakodnevnu zaradu prodavajući naravno Fitline proizvode. Sve informacije dolje ispod video zapisa. Pridružite se, kupite lijekove ili postanete dio moga tima.